Sabaweli, Gadini, Ae, Tuabatu, Batuzanile, Vemuso Zitatu. Yes. Ani bikini banga. Byamaze kucabona, byamaze kuvugwa, byamaze gutangazwa, byamaze kugaragara koko ntibikiri banga. Umuririmbyi satura amabafu n'amabuye nk'uko biriko biravugwa na benshi, nk'uko biriko birerekanwa ku ma platform yiwe, nk'uko biriko biravugwa n'ahandi henshi. Satura amabafu ashobora kuba yamaze kwinjira mu mugwi w'abibumbye, muri babandi bavuga ati n'umugwi wo kugwanya ubukene kwisi. Aho na wundi nawe suyundi ni aba frimason, babandi baserukirwa n'inyabutatu iri kumwe n'ijisho, babandi bakubwira ati nabubatsi batatu bakubwira ati ni frimason, ariko abandi akabwira ati ni babandi bajejwe kugwanya ubukene kwisi. Satura amabafu nk'ibigaragara yamaze kuba yinjira muri frimason, nkuko bese ko barabivuga bavuga ati koko Satura ashobora kuba ari mu muryango winjira neza na neza muri frimason. Ati kubera iki Satura amabafu nkuko mubiza asanzwe ari mu gihugu cya Tanzania, aho aheruka kwakirwa n'umugwizatunga benshi bazi. Abagwizatunga benshi bakunda kuvuga ati uyu ni waserukira frimason muri East Africa. Nawe suyundi ni Chief GODLOVE, ndazi mwamaze kumumenya. Chief GODLOVE ni umugwizatunga koko akomeye cyane. Satura rero yamaze kubagaragara imuhira iwiwe, ari muri parking yiwe, aho biboneka ko Satura ari karerekana imiduga ya Chief GODLOVE, imiduga irenze ibipira kabisa bisara birenze. GODLOVE nawe yamaze ko amwakira amubwira ati Satura welcome again, Satura karibu kandi, Satura karibu wisange hano iwawe, hano iwacu, hano imuhira. Satura navuga ati kabisa utandukanye n'abandi bagwizatunga bahariya iwacu, ariko yivugira wenyene. Satura rero avuga ati gute Satura, abafana benshi baravuga ati gute Satura yobonana na GODLOVE. Kino kintu kirakomeye. Ati nagatangaye Satura yakira indirimbo akaguruka muri Afrika y'Epfo, akazana champion mu magenzo, indirimbo igakubita igatwika, ikagaragara ko indirimbo ikirashikirwa n'ibyamamare bikomeye cyane nka tenge n'ibindi byamamare mwabonye bikomeye cyane muri Afrika ndetse no ku isi yose, bikaba byaragiye bikora challenge y'indirimbo kirisese baririmbanye n'umuririmbyi champion magenzo. Satura bikagaragara ko ariko yakigwa n'ibyamamare, avuga ati ibi bintu kumenga birakomeye. Mu nyuma yaho Satura amabafu yinjira Tanzania, akuzanira muririmbyi Ibra, baririmbana indirimbo bataziriye humutu. Indirimbo nayo yavugije abantu benshi nubwo byuzi tabaye nyinshi, ariko indirimbo byabonetse ko iriko irakupita kabisa, iriko irarekanwa cyane, iriko iraboneka cyane kure cyane hashoboka, iriko irashika kure cyane hashoboka. Indirimbo yari kirakorerwa ama challenge n'abazungu, iriko irakorerwa n'aba challenge n'abarabu, indirimbo iriko irakorerwa ama challenge n'abahindi, indirimbo iriko irakorerwa ama challenge n'abantu bakomakomeye. Mubona ko bino bintu bitaba bigiye koro. Ati rero bimeze gute uno munsi naho Satura ariko aragaragaza ko yamaze kuba yakigwa na GODLOVE kuva Tanzania. Icyamamare mu bagwizatunga b'Tanzania, icyamamare abantu benshi akunda kuvuga ati uyu mupeti ashobora kuba ari ijisho rya frimason muri East Africa. Ati none Satura yobagiye gukorana iki na GODLOVE? Wovuga ko ari kwamamaza? Wovuga ko GODLOVE agira mubere manager? Wovuga ati GODLOVE agira bere boss manager? Satura amabafu. Ibyo n'ibindi biri muri byinshi turindiriye tuzokumva inyuma y'urugendo rwa Satura amabafu. Inyuma yo kuzova muri no rugendo niho tuzomenya byinshi byinyegeje inyuma ya bino bintu. Ariko abantu benshi, abasesanguzi benshi bariko baratikana ku makuru menshi bavuga ati umuririmbyi Satura tayari yamaze kwinjira muri frimason. Mbega nawe wewe uri kurakurikirana ano makuru, wewe nawe wovuga iki kuri Satura amabafu n'amabuye? Wewe woshikiriza iki? Satura amabafu abafana bariko baravuga ati mbega muzosura kuvuga ati ko aririmba urukato, ko yinjiye muri wa mugwi, ko yinjiye muri babandi
ubagiye kumera nka Diamond w'u Burundi. Diamond wa Tanzania agiye kwimukira muri Satubi, yitwe Diamond w'u Burundi. Satubi satura amabavu. Ya satellite koko igira itangure kuguruka, igira itangure kwamamara. Ya satellite koko satellite Burundi igira noneho yemwe ntirikiri izina gusa, ahubwo rigiye kuba n'ibikorwa. Mbega namwe muri ko murabona bino bintu, mbega namwe muri ko murinjira indani ya bino bintu, mbega namwe muri ko muvuga iki kuri bino bintu. Satubi satura amabavu. Akubwira ati tumaze gucreate buja piano tutegeze kuyamamaza, tuzoca mu nzira zose zishoboka, maze imyaka 40 igere tutagikora umuziki. Nkuko yavyivugiye wenyine avuga ati inyuma y'imyaka 40 je nzohagarika, sinzo nkigwanira muri game, muri tele, n'abana nabyaye, n'abana nareze. Iki kintu rero je nakiravye, nazungurutse ku mbuga ziwe ndavuga ati kumbure kino kintu kirakomeye. Uravye Satubi ahantu yicaye, Satubi yakiriwe na GODLOVE, yamwakiriye muri parking. Yamwakiriye muri parking inzi modoka ziwe. Nta modoka nimwe iri muri parking ya GODLOVE uzobona izimbutse. Bicaye ku modoka hejuru baraganira ikiyago cy'iminota 5. Iki kintu cyumva gute? Mbasha GODLOVE yobagira fashiki Satubi satura amabavu umwana w'i Burundi. GODLOVE koko yobagira muhemarshe yo kwamamaza ani wacu Burundi. GODLOVE yobagira mubere boss manager umuziki wiwe, cyangwa nkuko abafana bari barabivuga. Nkuko abafana bari barabivuga, GODLOVE agira mwerekeze mu marembo ya frimason. Wewe niki wotangaza kuri bino bintu? Niki wosiga muri commentaire? Niki wombwira nanje nk'umusasanguzi one by Velas Killer? Niki wobwira abafana ba Miracle TV 257? Niki wobwira abafana ba Satubi satura amabavu muri rusange? Niki wobwira n'abakunzi b'umuziki w'u Burundi indasaka bigatanu ndwi? Niki wotubwira nawe nk'umusasanguzi? Ariko ndakubwira ati kino kintu ni kintu gikomeye cyane muri career ya Satubi, ni kintu gikomeye cyane muri indasaka bigatanu ndwi, ni kintu gikomeye cyane mu nyubako ya buja piano, ni kintu gikomeye cyane muri Empire Avenue. Umuziki w'u Burundi ashaka kubagira uterure abutereke ku makungu. Satubi mu minsi muzomubona hagaranye na barema, Satubi mu minsi muzomubona hagaranye na ba Chris Brown, Satubi mu minsi muzomubona hagaranye n'ibindi byamamare nkuko Diamond yagenda bikora. Muzomubona hagaranye na ba Nonce B, muzomubona hagaranye na ba Koffi Olomide n'ibindi byamamare. Satubi arashaka kubigururiwe imiryango, Satubi arashaka kuba agira bicamamare kabisa, n'abandi bana bo Burundi bigireho, n'abandi bana bo Burundi babonereho akamenyetso cyangwa ikimenyetso gikomeye cyane muri indasaka bigatanu. Ndakubwira ati gumana natwe, nta kintu nakimwe utazomenya. Iyi nkuru tugomba kuyinjiramwo uko biri kose, tugize kuyisesangura, tubazanira amakuru yimbitse y'indani. Nubwo tubona ibintu byabo bariko baragira private, ama video yabo ari privé, kira kintu cyose barasora ama privé bidakunda ko tukibazanira, ariko mumenya natwe ko tuguruka. Ni Velas Killer kabisa, mumenye ko izi mbuga abazikoze nibo bonyene bazidusumbya. Dukeneye kwinjira indani, imfunguruzo bashize ko tuzifungure, maze tubazanira amakuru yimbitse, tubazana ama video ariko barafata, tubazanira byinshi, buri kintu cyose tukibazanira hano kuri Miracle TV 257. Bana natwe ukore subscribe, ukore like na share, maze umenye ko ugiye kumenya amakuru yimbitse yo muri Satubi. Tugira tumukorere ko muri no minsi, maze tumuguzana amakuru yimbitse cyane yo muri Satubi. Nakubwira ati GODLOVE yamaze ko amwakira mu nyubako ziwe, bariko baraganira byinshi, ibiri privé n'ibiri ko baraja public, maze byinshi tuzobiganira, tuzobyinjiramo mu bimenye nka byose. Ni one by Velas Killer from TNT Paradise aka BBC, umusasanguzo kuri Miracle TV 257, icyamamare kuva muri Plus 257, icyamamare kuva hano iwacu i Burundi, kikuzana amakuru byose, ibuzana amakuru yose. No musore nakubwiye ati twinjiye muri
muri music aho tugiye tuguzanire byonse ndakubwira ati ndagukunda cyane. Ciao ciao, hasta la vista.